Ipft Bodoni Adongokra Shongni Daki Mumbai Kokti Shalo Ipft Bodoni Bakakti Kokthum Panda Shangta Zakha O Kokthum Panda Buskangni Bithan Shoba Strong Barini Kok Rokno Tishai Kok Shalai Zakha They Trashalo BJP Ipft Kuthoi Buskangni Strong Bari Batalaina Bagai Kedi Strongni Mwng List Bokari Zakha Buskangni Strong Bario Ipft Bodol Patsta Thayo Batana Bagai Thai Zakha BJP Bodol Bai Via Kokti Shalo Kokthum Pandani Bishingti They Kaisha Thayo Ipft Bodol Friendly Batainai Hinibo Sakwlai Jakha 41 Ompinogor Bithan Shoba Kendro BJP Bodoni Bakakti Strong Bari Batai Tongfano Ipft Bodoni Bakakti Koktab Laimani Bishingti 41 Ompinogor Bithan Shoba Kendro Ipft Bodoni Ingai Batainai Shintu Choron Jamatia Abunodok Shoi Bithan Shoba Strong Bari O Total Choita Thayo Bataina Thangai Tongo Ipft Bodol Kokthum Pandani Bishingti Tipra Mothabai Kuthana Naimani Kok Rognobo Kisha Khushoi Kok Shaka Ipft Bodoni Bakakti Tipra Mothabai Kuthana Bagai Tiar Ungzak Tongmani Fia Baksha Tang Fangshong Goshiang Mabai Tipra Mothabai Kuthalia They Lukuchong Bario Lukurokni Hamzak Mabai Kuplai Ungnai Ipft Bodol Hini Shaka Ipft Bodoni Adong Shukla Chodonuatia President Onomodan They Party Yes Bini Onomodan Baina Samkini Siddhantana Sakwlai ni Thami Tongo Sini Ipft ni Amgoi Separately Ipft ni Amgoi Sini Batainai Absolute ST Reserve Seat Ara Jagawa Sini Ompinagar Assembly Constituency Ara Jagawa Sini Ipft ni candidate Borong Manang Sini sitting MLA Sindhu Saran Jamatia Ba MP Assembly Constituency actually ni Ongoi O 23 Bahina Haina Hai Ipft ni symbol na tuyai Ba Batanya ni bagai Jempati Siddhanto na Jakha Okay Khanani Jorawa Sini total angka miapro Sakwlai ka pasta candidate tini hingkangkai tekisha hingkai ara jagawa sini Ipft ni angge batanya ni actually ampi nagoro hingkangkai kubun political party rok botongai mano batongnai apna sang Ipft ara jagawa strongly bagena sang ara jagawa participate lainai abang sini candidate asa khlayo sang ara jagani measure sini margin vote by wa ara jagani apply yami thainai aba sini actually Ompinagar Assembly Constituency ni sini voter apni thaniwa sini bishwas amono narami thaniwa Sakwlai man a jaga no ni sorry dol allied dol ni candidate bor Jakha nos khaja kan aro ki allied dol ki withdraw khaina kana to jin no ni candidate Jakha Alliance touch already Nyapro some Tipra Hastini Honorable Chief Minister, Honorable former Chief Minister, Honorable Lok Sabha MP, Brownie presence of the Honorable Tipra Hastini BJP President, Brownie presence of already some Alliance Tongnai, some official non BJP Sakwlai, Zaramaya Tangi Malia, Tangi Rulia, our party, Ulo, Sabai Sokrobi Shanan and Kakai. I just had a guy who Kawama social media ro mane comment khai tong kha lukuro mo tha ben ta ne bagi kak lai kha an nok to mane social media bising to bisai ma ka mane thamcha ke batai nai to hone bo mai khek la mung bai bo mai chal mung tuin rok brok bai tine a ta ke basana nang kha okay sai no agoni meta ro kan kai song Ipft ro bo belai khana excited dong ja a meta noti song belai khana agok ja jehetu yango BJP by coalition tongo alliance tongo sini minister MLA tongo leader tongo sang jotano na bebagna sacrifice khailachina na nai sang right 95% sang abo bithangka durbhagyo janok abo jodio bo sang ঐতিহাসিক karone jodi sanani nam thangkai abo chongolo salaina na abo party jehetu majority party goselia ang borok ketal khai ta banawi sanani foggia party jeta majority gosiana to ang bu byaktigoto bhabe thangi gosri maya party ga ang sai chungbai cholia ang muchungui tongo ayanga thangnani baki borok muchung yang kangkai bewagna tlangi thangi maya tamoke Ipft party NC Debormani
नेतृत्वे 2009 सिमी आसायमानिबा ताबो 2023 एडिसि आमचनात्रि तिफ्रालेम सानै फैयो सानैनो दंगो सानैनो फाइया आगामी दिनाव जों सानैनो थांनाय अ पार्टीनि बिसांथियै आबनि बागै एनसि डेभलपमेन्ट थै थांका पार्टी बेबागनो तस्म संगै थांका याकरि थांबायखा बागलाय थांबायखा कोनो रैखा आ जिनिस जों सारा ऑल इंडिया नि बरनि थानि मेसेज थांयातै आबनि दायित्व आबनि रेस्पॉन्सिबिलिटी ना थै जों तिनि सिद्धांत पार्टी जे सिद्धांत नाका आबनो जों मरनि बिसिंथिखौ जों मासाखै या बस है मका द मोठा एलाय जोंना तो एकी सिम्बल थां खाइ खाइना को तमर आसु जाबुइ बा ब रिजन आमले बिचा क्राइस लगे क्लियर के पब्लिक रूम बगे लिंक जाबाय रिजन त संताबो सानन थांका इलेक्शन त खना सनि इलेक्शन अरे खना लास्ट मन्थनि फाइल आरो बिसिंगाव उपयोग अनेक किसु गोबां रिजन दङना जों माबा ताबो शॉर्ट टाइम बिसिंगाव आबनि क्लारिफिकेशन बा आबनि रिव्यू बा आबनि एक्सप्लेनेशन संताबो फाइनल सम्बन्ध जेहेतु जतन बखा दुजा जतन बखा खामजानि बिसिंगाव बनासे संतिनि अमहाय सिद्धांत नामने अब चिनि व्यक्तिगत Bureau Report, Khumpui.